ushele ke thina la eJozini uexcelile ngoba wangizwa ngesikhathi ngicela ishele silekeleleni bahluphekile abantu bakithi akathathanga isikhathi eside besingenawo usho iPWP bekulukhulu ngisho emadolobheni uyena waresponda kuqala njengoba nibona kusengcono nasemadolobheni ukhucula kaDodo wasinika iPWP o50 wabuya ushele wathi myeni ngizokwenza njengoba ucelile ubulawayo usithuma ukuthi thina siyo support umasipala ngizathi nonke niyamangala lo ngaba khona lo ngaba ikhansela from 2011 bulawayo uyiward councillor ngabi nanePR ngisazohlala futhi from 2011 ngiyiward councillor nango 2026 zobe ngiyiward councillor ngizobuya bayazi abawadi angaze ngubone mina ukhokha ngangazi ukuthi umnyango ukuthi kwezwe ama compliance kulandela umkhandlu ukuthi usebenza kanjani ubhala amaphepha besayine be-approve lokho angaze ngubone ukhokha umnyango no-MEC wakhokha eza neyinsiza eyiphathekayo emphakathini njengalezi engibona namuhla eJozini angiyeke ngizo lesikhathi sabaholi ngijabule kakhulu ngijabuliswa ukuthi nina mphathi waseJozini siseze mawadi ngenhlanhla kangisilivela bulawa ngiyayela emphakathini bayazi ngiyayela emphakathini ngifuna nibe ngofakazi bokuthi lokho esasishilo ukuthi isikhathi sokuthi sizohlola ukuthi nifunani cha kulethe abaholi baba bangike yona unyaka wodwa asikho kimi siyenza thina njengamanje njengoba nibona kuzokwenziwa namhlanje ngijabule shele uNkulunkulu akubusise angazi angiphezi ngoba iqala iprogram uthumela ithimba lakho leze office lahlala nama officials omkhandlu no-MM laplanwa lento kwafunwa onke ama project lawo nje swahambele emawadini kwaphuma kamasipala ithimba kwaphumela khokha kwayiwe emawadini athintwa ama project abuya ngempela a-approvewa nawa namhlanje lokho enizokuthola enizohamba nikuthwele namhlanje yoqhubeka nisebenze bakhaya angithi amandla omuntu awadliwe phila mina shenge umuntu uma engisizile ngiyakwazi ukubonga ingakho nje ngibonga bulawayo ukuthi ngangubani mina ngiswele endabeni eJozini kodwa wama nopholo bakho wathi haya lesinike umfana kamyeni ithuba lesimbone ukuthi uzosiphathela kanjani umkhaya yingakho ngithi ngiyayiqhenya ngisazoyihambisa ireport kubaholi ukuthi haya ake nijajeke baholi ukuthi ngithathe kula sesila sibhekile manje yingakho nje angesabi lutho 2026 hayi bulawayo seningangishitsha nje phela ngoba amandla siwathatha yibo bonke abavoti laba bazobe bevotela namakhansela 2026 umama kaMadlopha Mthethwa naye usilekelele last week naye sakhala kuye wasilekelela ngembewu bengiqala ukubona umnyango agriculture uletha amasaka ama-50 lesijwayele ukucashulela amaphakeshana thina all these years sendlala phansi ke shene awungasilahli shekawazi wasilahla akuneli ngiyazi ngiyaxolisa ukuthi umuntu omdala indoda yamadoda kodwa awuyindoda yamadoda ngoba umuntu okwazi ngisho ukuthi uma umele ukwazi ukumthinta ukhulume naye ukhale athi ngizobona amakhosi akithi bengihamba umjikelezo la ebengeseka bulawayo ngiyafisa ukusho nawe shene sibonge